Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid no rumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig ka dagiti agtayab abilit kan saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Orasan tapno mapantayo ije kantin. Intaman kit di ije kantin, Oliver? Sige laeng. Tada pa isamsambot ko. Si Kamot, Oliver. Di kagdanag. Sa anak ngagpailibre kan ka. Umay kakit din. Syakti tayo. Adda naawat ko nga impaw itda kanyak. Adda kabsat ko ije abroad. Saan nga iti dayta? Talaga lang amin nga da isamsambot ko. Tulungan ka ito nagsublita. Sana bale. Tanalpas ko ti ang paaramid da kanyak. Ala na, umay kakit din. Di na igumit Sige man laeng yan. Kasta saan at trabaho ka na yun? Kaya't mo ka di alumakay ka adang agos? Madanagan ak laeng. Saan ko pa analpas ti ipapaaramid ni Buskan niya? Nga oray pandangan mo kat maliwayang matan? Saan akmat ngamin amabisin? Di mo ka di madlaw ang mapilpilitan ni Oliver ang makikuykuyog ka ni Mylene? Mapilpilitan nga ta? Uray ka sa ti panang pilit da, no talaga adi na kayat. Madlaw ko, kat di nalaang kayat apabain ng ti babae. Kasta nga ta? Kanayon da nga kuyog dito'y kantin. Madlaw ko, kat masaktan ka no makitam idaadwa. Gusto ka di? Tangiwat mo, kababain no da makang... Kunakon kat. Madlaw ko, akanayon nakaatalyawan ni Oliver. Apay ko ma, kat addamat di ti asidag akatrabahon na. May sa ti opisina da, idinto ta sa balimat kadata. Wan, ngam pasaray agkita kayo iti ruwar ti opisina. Kan iti compound ti building tayo. Kas kumaita. Oh, diti manin kantin. Natural lang ang akitaan nak no maira na nga agsabat kami. Saan man? Madlaw ko, kat ada sa bali ang marikrik nayo, iti tunggal maysa. Pare, kayan ayat mo ka din ni Mylene? Ne, saan pare? Sa bali ti kursonadak. Anya? Apay nga rod akanayon kayo nga kuyog. Kanayon kayo pa'y agkibin. Jakla kayat apabainan jay tao, no igaman na ti imak. Ti ammo ti kaaduan, kat adda relasyon nyo. Saan pare? Adda kursonadak iti bangir nga opisina. Asino ti dakdakamatam? Nasingpet ken napintas. Ken adda kalid na. Nujak agkamali. Ni alis ti dakdakamatam. Ay, armo mo na. Tama nga noon unaan na ka ti may sa aka-opisinaan tayo. Naibaga na akursunada na kat. Ha? Sigurado ka itimbagam? Ay na, adu ti agrayo ka ni alis. Tanasingpat, ken napintas. Itaman pa nga umanag ni Oliver dito kantin nga agmay-maysa. Apay nga iso ti sipsiputam. Awan nga medyo kanayon amang kibin kan kwa na. O aday ta, umasidagan dito ayan ta. Mabalin ka diti makikatugaw ka na kayo? O sige, ang tugaw ka lata, bareng ada agbayad iti makan. Ah, Si Kamat, tila sasawang. Mangrabraba kaklaang mo't adda pa'y mat nabati akwartak dito eh. Isyak ti taya. Basta itad mo kanyak ti cellphone number mo miss. Okay, o sige, irwar mo ti cellphone mo. Tas siya kung ti mangibaga iti cellphone number mi adwa ka ni Alice. Adda kanyak ti number na. Uy, itamampay akas ta tilangam pare. Adda ka di rumbang amamuak. Naalak ti number ni Alice. Addan kontak ko kan kwa na. Di mo kunaan, nga armong babaan iti cellphone.
Saan, met? Engam, siyempre. Di tamang rugi ti amin. Tinapateg. Addan kontak ko ken kuana. Hanggang kasanon ni Maylin. Saan ko met akaayan-ayat ni Maylin? Panagkita ka ni Maylin, katap-apera. Masigurado ka kibur dayjay. Ngem awan karbengan na amang laped no asino ti kayat ko. Nakasidag kalaang kan ni Alice, tanaglangan ni Maylin. Angam no agsubli dayjay, makasidag ka pa nga ta kan ni Alice. Apay ko maasaan. Ulitek, awan relasyon mi kini Maylin. Hay, makilamisan anak manen ka na kayo, ha? Kay kayat min ano makilamisaan ka? Amo mo to no, apay. Apay ka ding awan ti girlfriend mo. Napanan na. Uy, awan pa'y girlfriend ko niya. Noon ni Maylin tidak nakamatem, awan relasyon mi. Naasidaglaan kanyak, ket jakmet kayat apabainan. Ay, kas tagayam. Kas lang amin ada relasyon nyo. Lapanan na ka diita, apay nga awan. Nakalive. Ada ka no family reunion da iti probinsyada. Adan samot simbang patakabagyan da balikbayan. Isumat lagayam nga awan. Sigurado nga inton sumangpet. Ison ti kadkadwam di ti kantin. Agtultuloy ko maakastoy. Agkikita tayo latta ditoy, oray adda ni Maylin. Oh, itaman pa'y, iha. Nabayag ka ang makichat-chat di ta cellphone mo. Nakaragragsak ka pa'y. Kasano ko mga ibagayo anaragsakak, mami? Tapnoam mo, itay pa'y lang nga addaak ditoy. Makitkita ka pa saray, umisem ka amang pindot di ta cellphone mo. Ni mami mat. Saan mat? Oh, anya saan? Apay, adda ka din, mangparparagsak iti pusom. Ah? Diyan mo, mami. Sabagay, adda ka matan iti husto nga edad. Sige kit din, tapno makitak pa iti agbalin nga apo ko. Ni mami mat. Apo ko adagos. Awan papanan na no di kasta, anak ko. Naimimbag ita, tamaaw-awir ko pa iti agbalin nga apo ko. Hoy, no diyak ka mali, na in love kan. Ah? Pag ko naamot ana in love, ah? Puminbintas ka ngamin. Nagpapukis ka pa yan. Maya ti dadayengam. Gapo ka di tagdayday ang titao kat na in love, Basta, ada nagbaliwan titigtignay mo. Kanayon ka pa yan naragsak. Oy, nagdaton ka din ti Prince Charming mo. Apay adamagam, si kamot. Curious sa klangmat, ah? Ngam oray saan mo nga ibaga, amuklatan. Sungbata mo na tagkalay sa kayon. Awan papanan na, no di kasta. Sungbatan adagos. Nagpartakmatan. Saan kan nga agpakipot? Taamok, adamo triknam kan kwa na. Nila ngamin Maylin ka, ti mangidaldaldal iti bagina kan ni Oliver. Kasano nga tanga agpay so inton sumangpat? Apaan nak nga ta? Apay akakuyog mo da Joy kan Alice asim mangpat diti building. Dakas ka di? Gagayam ko mo't ida. Saan ang mabalin? Siyak lang tigayam mo ditoy. Anya? Apay nga iparit mo ang makigayamak iti sabali. Nasayat na matagayam Siyak pa'y laang ti kasayaatan. Tamaited ko ti kayat ko nga ited kan ka. Oh, dagi jay ngay. Ang mga no si kapay ti mangbaybayad iti kanan nyo iti kantin. Nasingpat da agagayam. Awan ti makuna kadakwada. Basta liklikam ida. Hut-hutan da ka lang dagi jay. Anya? Ibagak kada kayo. Aday wanyo ti boyfriend ko. Boyfriend? Agdagdagay nginap kan samat at ngat aldaw. Amom ka diti kayat nasawan ti boyfriend? Anya ti panagkitkitam kanya? Ignorante? Siga tinang ibaga dita, saan asyak?
Intakit din alis. Oh my God. Di nakguyo din a friend. Awan nga binganas ko ang makisarita iti tao at di na amo ti lablabitan na. Intan! Hoy! Laglagi po niyo timbagak Awan ti umas asidag kan ni Oliver. Ibulsan, tapno awan makasidag ako nam. Ilunod ko ti asino man nga umasidag kan kuana. Grabe day jay a babae. Awan ka no ti umasidag ka ni Oliver. Ilunod na ka no. Kasano no maamuan na a planom asong bata ni Oliver? Anya nga'y taramidak. Ang mga nupumay so ti kunana nga ilunod na. Uray kasano ti panangilunod na no awan basol mo. Saan apulos nga agbaligi day taalunod? Madanaganak ngamin iti mabalin ang mapasamak. Awan ti rumbang a pagdanagam. Saan nga iso titubang kada kayo ka ni Oliver? Apay akas di ni Maylin. Ibaga na nga da relasyon da. Idinto tako na ni Oliver nga awan. Ay, mas daawak iti dayjay a babae. Di na amo ti sasawan na. Saan ang mabalin ang makikuyog ka iti sa bali, Oliver? Apay ko mga iparit mo. Awan mat relasyon ta. Saan ang mabalin? Diyak kabaalan no mapukaw ka kanyak. Ilunod ko ti asino man ang makikuyog kan ka. Siyak laeng ti pakikuyogam. Saan ko mamatakas ta? Di mo ka di kayat? Ngagragsakak met? Saan ka kadian naragsak kanyak? Araramidok mo ti amin para kan ka. Ngem duma ka iti sabali. Gayem ka. Ngem kayat ko mat ida agayem. Saan ang mabalin, Oliver? Please, siyak kumalang ti babae iti biyag mo. Maawatam ko mati sitwasyon. Gayem kalata. Nga oray makirelasyonak iti sabali. Diyak lakit di kabaalan. No makirelasyon ka iti sa bali, Oliver. Siyak kumati pakirelasyonan. Anak, adda ka di parikot mo? Itaypay anadlaw ko anaunag ti pampanunutam. Mami, plano kasong batan tagdatdatan kanyak. Ngam pinangtaan nak ti babae amang idaldaldal iti bagina kini Oliver. Anya ti imbaga ti babae kan ka? Ilunod na kami kano kini Oliver, mami. No awan ti basol mo iti maysa a tao. Uray kasano ti panangilunod na kan ka. Pulos adi agdis sudayta alunod. Kasta ka di, mami. Maamakak ngamin iti sang kaibaga na nga ilunod na kami kano. No agin innayat kayo iti dayta nga Oliver. Agtalak kayo iti Diyos. Saan kayo amaan ano? Congratulations, pare. Di mo kadipay nadamag timbaga ni boss. Da kayo kan ni Alice tinadutukan, ama pan iti kabarbaro a branch ti kumpanya iti sabali nga ili. Anya? Da kami kini Alice? Un pare, ket mayadayukan kan ni Maylin. Agyamanak. Pinatgan ti Diyos tikid daw ko. Ha? Kinid daw mo dayta? Wen pare. Kinid daw ko, ang mga ramid iti pamuspusan, tapno mailisya kini Maylin. Ket pinatgan ti apo tikid daw ko. Kasta tinasing patatao, pare. Patgan adagos ti apo, tikid daw na. Amom kadi, ingkarkararag ko, amaadaan ta ko maitigundaway nga agsarita, nga awan ti kontrabida. Asino nga'y tidakdak ka mata makontrabida? Diyay mangiparparit nga agsiningid ta. Kunaklakit din no pudno ti kunana nga da relasyon nyo. Imahinasyon na laing dayjay. Kanayon ko ngamin akuyugan, no kasya apilitan nak. Diyak lang ngamin kaya't apabainan. Ngam saan nga iso ti pagsaritaan ta. Anya nga'y kumatipagsaritaan ta. Ti may papan ka na ta. Di na ta mailunod ni Maylin. Tawan basol taken kwa na. Ay, kaasi matadya ang tao. Ikararagan talangan.
Asapay ko ma, tamakasarakan itipudpud no ang mga yakkan kwa na. Dayta ti kasayatan a maitulong taken ko na. Awan ti imposible no agtalagta iti apo. Tulungan ta, tapno makaamiris to. Saan anasaya at ti agilunod takagura ti Dios. Di ka agilunod, no di ket agaramid ka iti banag apakay aywan ti Dios kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, day basa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 3. Ited mo kada kami titaraon a masapol mi iti inaldaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Bakit? Gimatang ka manan iti kinaban nga Eric. Wen alakay, inggatang ko amin, jesweldo ta. Nagadupay lang ti Eric di ta kamaring. Gimatang ka manan. Ay na, nasaysaya at no ado ti leban tayo amakan. Gatang kaagatang. Nagadupay lang ti Eric asaan pa'y ana ipakiskis. Bayan naklata ka din lakay, diyak kayat nga agbisin tayo. Di mo ka di kayat anawadwad di kanan tayo? Nanggatangam ngay kadagita. Apit datel madayta. Umot-utang iti pag-tuition ni Junior na. Kat nakita nga ado ti Eric da. Oh, ginatang kon tapno saanan nga umutang. Ket manungay ti pinanggatang mo. Di kalakaan apresyo Okay lata day ta ka ni Telma at kasapulan dati kwarta. Ay, di kalamasyan iti kapsat mo. Balo lang arudan. Gundawayang pailaang ti kinarigat ti panagbiagda. O, at iti pagbayad mo iti tuition mo. Kurang payda ito'y nanang. Kunakin ni Auntie Mirna na yunan na bayad ti Eric. Ngam di namat kayat. Ore agpakpakaasi ak. Di namat lata kayat. Sana bali nanang. Makisarita klangan iti pagadalan mi. Ala, ano sampay lang ang day anak ko. Imbag to numaawat ko di pensyon day di tatang mo. O nanang, ipaunak pa lang da ito intedyo. Sige, tagi na naak pa ilaang man, tani. Nabanuga ka nagapoy di taltalon. Daddy, napunno man ang timakan dito ref. Awan pa'y kitin paglugaran dagiti daddo maagrino serimi kan ni mami. Kasta nga rod ni mamim. Gatang-agatang iti makan. Ay, ala, nagbuoten dagiti tinapay kan cake. Manungaminin abulan na dito ref. Ala, ikatamon dagita adda buot na. Gatang ni mami timakmakan. Saan mat nga rod may bibos? Anya ti ikatan nyo? Dagiti nagbuot amakan dito'y ref. Nagkuna nga ikatan nyo dagita. Ha? Ala ni mami, nagbuot dan ditoy. Awan mat ngamin mangmangan. Bayaan nyo laang dita. Anya ang nagbuot asa asawin nyo. Mabalin pa'y akanan dagita. Sapay gatang kaagatang. Napunnon ti ref iti makmakan. Ipadawat tayo langan ka dagiti kaaroba dagiti dadduma. Tapno maksayan ti karga day to'y ref, mami. Ha? Saan nyo sagsagidan dagita? Bayan nyo laang dita. Nanang, agbulong tirak dito'y lugar tayo. Tumulong kami kano inton adda sumangbay abagyo. Wenno adda mapasamak adidigra. Ay katmayat day anak ko. Ngam kasano nga iti panagadal mo. Sabado kan Domingo laang matitraining mi. Palubusan na kadi. Apay kit tinasaan.
No kayat mo lakit di nga aramiden dayta. Wen kayat ko launay nanang. Kan saan lakit di ang maapektaran ti panagadal mo. Saan ko akontraan dayta nga aramidam. Junior, sumurot ka kadi kada kami itong Sabado? Sa dino ti papanan nyo? Agpipiknik tayo i resort. Sumurot ka? Ay, adda training mi. Sana ka makaumay. Training? Para iti anya dayta at training. May sako na volunteer dito lugar tayo. Tumulong kami no kastangad na bagyo. Ay, mayat sa dayta ah. Kaya't kumati sumali. Pinalubusan nak ni nanang. Palubusan nakakadimot ni mamim. Ay, wala niya. Ibagakpay kan kwa na. Sapay kumata palubusan na. Pinalubusa ko ni Nanet ang makipiknik inton Sabado, bakit? Mami, volunteer ni Junior dito lugar tayo. Kaya't kumati ag volunteer. Palubusan na ka di? Volunteer? Kaya't nasa wanday ta. Awan bayad na. Awan volunteer nga ron. Ay, saan ka amapan ag volunteer dita, Nanet? Sayang laang tibannog kan oras mo dita. Saan ka mo tamabayadan? Mayat at training da ito'y para kada kami kada junior. Ay, saan ka amapan kunak? Palubusam kit din ta anak mo. Adu ti masursuro na iti panag-volunteer na. Adulamin. Ay, dinak man surwan. Nukunak, saan amapan ni Nanet? Saan amapan? Nalawag! Nagadumot ang tibunga dagito'y natang. Wan manang, imbag lang at daila ko kapag bayad ni Junior ijay eskwelaan. Pangilakwam ngay. Ijay palengke wano di tabaying station. Apay ayada yung pay laang. Agpliti ka pay amapan. Ilakom kanyakon. Kayat mo agatangan? Gatangag amin. Iso aburasa mon. Agsarita tanto, iti presyo na. Amumat ang kasapulak ti kwarta ita tagis eskwela ni Junior. Ay na, pagsardengam ngaminan, taison ti agtalon ka nagbangkag. Iso pay la paggasgastosam. At damat ngamin arapaap ni Junior manang. Arapaap? Kat no nag-volunteer ka no? Dayta ka di arapaap na? Agis eskwela pay laang mat ngamin. Ay na, pagrigrigatam lang a paggasgastosan. Pagsardengam kit din, tapno tumulong kan ka. Kaasi ka mat, may saka pa'y mat ngarod abalo. Apay dagitaan nagaduan natin, bakit? Adda ka manin adda mag-adamagan. Ilakok dagitoy. Ginatang mo manen kani ading mo atelma? Tinawarak sakto ilako itinangina. Triple ati kanan siyak, o dinagmayat. Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Balo lang aruden. Os-osarak laang daytoy panunot ko. Saan akaskan ka, day tala asim ti pampanunotem. Agbiag ka kadi ita apanawan no saan ka nga agnegosyo? Wen, ngamlukluk mat ti padam a tao. Kas ita, mismo akabsat mo, biktimaan, imbis ko maatulungam, tapno makalungaw damat iti rigat. Oh, manang Mirna, nalakom ka din dagiti natang. Nalakok amin. Ngam naglaka ti pinanggatang da di tabaying station. Iso abasit mo to'y naglakwak. 5 gasot ti kukwam. 5 gasot lang? Ay, kurang pa ya pagbayad ni Junior ija eskwelaan da. Nalaka nga rod tinatang ita. Ano samday ita? Kasanungatan ti pagbayad ko kadagiti nagburas. Ay, masyanakan ka ading ko. Kasanuntungatan inton sumaruno a panagmumula. Pangalaak nga tayo ti pagpuunak. Ay, narigat da ita. Matulungan na ka di manang. Pautangan na kun Imbagkan ka, tasaan mo nga interesan tagkabsat tamang. Iso nga rod nga ibagbagakan ka nga ilakom kanyakon day tadaga. Kasano kami nga aginangay no ilakokan ka. Kakaiso na atawid ko daytoy kadagiti naganak ka. Ala, panunutom analaeng ti imbagakan ka. Nay, bakit? Itay ka pa'y abalikid. Saan ka makaturog? Pampanunutek nga rod no anya ti aramiden ta daga ni Telma no ilako na kanyak. Gatangam ti dagada?
Una, isuti imbaga ka ni Telma. Total, marigatan mo't laeng. Tawarak to. Ilako nanto kanyak itinalaka. An-anwom nga iti daga. Di munto pa'y mapasyar jay daga at tawid mo di ta abagatan. Karuruutan. Mayat nga investment, tidagala kay. Panunutem no kasano nga agbyag da Telma kan Junior. No gatangem man ang tinalaka day ta dagada. Day talamang gun-gundaway ti among aramiden iti kabsat mo. Ha? Nini, Nini. sus, nagpigsamutan nga angin day tang. Ay, itsun sa day ta jay bagbagada a super typhoon. Sus, agbagyon sa ngagpayso, makapadanag. Ay, anyan ti mapaspasamak lakay. Sumrak matan ti danom dito'y salas. Saan tayo mat amalaylayos a sigod? Itanaang manin ang mapasamak ti kastoy. Ay, Nalayusan di ka rin. anya? Ay nalakay, nagiti iri ka nakadulin ijay. Mabasadan ah. Ay, umadadun ti danom dito ulit ti balay. Ala, tulungan dak ang mangingato kadagiti gamit. Wan daddy. Lakay, kasano dagiti iduldulin ta nga irik. Sana mabalin na baybayan dagi jay. Nasayat unay tamay saka kadagiti nag-volunteer, Junior. Adu ti matulungan tayo a biktima ti layos. Wen sir, maragsakan akmet at tumulong. Adda naawat kong hawag. Adu kano a pamilya tinalayos di takadakkelan a subdivision dito'y lugar tayo. Ha? Ijay ti ayan da antik, sir. At dagayam kabagyam dita. Ket no babak nang dagiti agnana dita. Mapan ko tulungan ida, sir. Ala, agturong ti grupo ijay abanta. Umay ka, sumurot ka kada kami. Tapno matulungan tayo daan team. Daddy, mami, nagpitan ni Mato ti danom. Barang adda sumangkot a rescue. Lakay, dagiti iri ka ginatang ko. Nayanod dahan. Ay, hindi mo kunaan alang uyam ijay. Nagunag ti danom. Sayang dagiti iri, lakay. Nayanod pa yung dagiti appliances tayo, mami. Awanin ti ref kan TV. Tinapatay. Kat agkakadwa tayo. Kan saan tayo ang ano? Ada sumangpot a rescue. Tulungan na kami! Ada kami ditoy! Ah, ninsamot Junior akasinsin mo ti may sa kadagiti rescue. Ni Junior nga agpaiso. Nga nanti. Agyaman kami kan ka, Junior. Agyaman kami kan ka, Junior. Insalakan mo ti biyag mi, kadagiti naganak ko. Inaramid ko lang ti rumbang, nanet. Imbag man, tanalagip na kami. Nadakamat nga min ti head mi. Analayos da ito'y subdivision nga ayan nyo, uncle. Ay na, aglaplap mo sanan ti panagyaman mi kan ka, Junior. Mayat tirik na ti tumulong iti pada at hawa, uncle. Nang runa no kabagyam ti tinulungam. Lakay, nayanod amin dagiti kinaban nga iri ka ginatgatang ko. Sayang. Anyang harod ngay. Tinapatag. Saan tayo anayanod? Sayang ti pinanggatang ko kadagichay. Bakit? Biyag ti kapatgan. Saan adang iti material abanag? Ayan ni Junior at imulong ka na tayo. Mapandapay kano tumulong kadag iti dadumapay a pamilya, analayos. Ay na. Nagsaya at lakid din ti panunot na dayta ka anakam. Bakat? Apay na ibagab dayta. Nasinaw ti panagpampanunot na. Kita man, impang pangruna na tayo at tinulungan. Itilaksid ti kinaagom mo kadakwada. Siyak? Naagomak? Amin matagundaway. Day talabagin ti pampanunutam. Day talaganan siya ti amom. Lakay, kadwaon nakintun bigat. Mapanta kasarita ni Telma. Ikak iti pagpuunan na. Kantulungak ni Junior iti panagadal na. Ay na anak ko, nagdandanagakan ka. Ta saan ka mat anagaw-awi din, kabayatan ti kaadda ti bagyo. Nagmayat ti tumulong, nanang. Nagado ti tinulungan mi. Uray daan ti Mirna. Tinulungan mi ida. Apay,
Naan-ano daan, Tim? Nalayos ti subdivision nga ayanda. Amin a residente ijay subdivision, impanaw mi iday jay. Saan mo't amalaylayos day jay lugar da? Wen nga rod nanang, uray da kami kat nasdaaw kami. Sana bale, tada kayo anang tulong kadakwada, anak ko. Wen nanang, mayat gayam ti ag-volunteer. Ay na, imbaglakit din tanangato day ito'y balay, kat saan analayos. Nalaing ngamin day di tatang anang ipatakder iti balay tayo. Wan nga rod anak ko, kat dagiti mula anateng, ginatang mo't ni Antim Amir na, kastamot ten di irik. Nayanod amin dagiti irik aginatang ni Antimirna. Anya, ay nagsayangan. Awan sapay na bating appliances da. Saan abale tamasukatan amin dagita. Tinapatagkat na isalbar ti biagdaan ti manak ko. Ah, nanang, mabisina kon. Adda ka din naluto amakan? Adda nawadwad amakan dita kusina. Saan ta amabisina nanak ko? Uray adda dumteng abagyo. Ne, adda ka manin gayam diti bangkagyo. Wen amanang, tagpamula akmanen iti mabiit. Iso nga imayak, taong may kaikan iti pagpunam, tapno makamula ka manin. Awan ibayad ko manang. Kunak, umay kaikan. Kahit nasawen, saan mo nabayadan? Kurang pa'y daytoy no ar-arigan, ta tinulungan na kami ni Junior. Aywan, nalayos kayo kanugayang manang. Ay, awan apulos na bati kadagiti indulin ko nga Eric. Sayang dagitay. Ingam sana bali. Ti importante, nakaradkad kami asa nga pamilya. Pudno day tamanang. Day tati kapatgan. Iso at tulungan kamot ita ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang. Pakawanin na ko ma, kadagiti kalabos. Tanagbalinak nga agom. Kaya't ko atagi ko ang amin. Yam saan gayam anasayat day ta panunot. Pakawanin na ko ma, ading ko. Ag-volunteer ka matakas kanya? Wan Junior, pinalubusan na ko ni Mami. Nasayat no kasta. Naragsak ti ag-volunteer nanit. Isurong kanyak tinaskan nga aramida ka. Wen, di ka madanagan. Kan may sa, adamat training. Iso analakalaeng. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Antimirna. Nakita na ngamin anasaya ti panag-volunteer. Wanya, dagasan ka nga rod inton Sabado ije balayo? Wan anya ka di nga oras, tagpaituludtan ka ni Daddy. No dakas ti panunot mo, awan na saya at apagbanagam. Agaramid ka iti kinaimbag, tapno bendisyonan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tanda ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ay na, congrats lakay. Sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag. Dagiti anak talakay. Ado ka ti pagpagatang da.
Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu ije Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iswa na panunot ko. Naawat mo je komisyon mo iti sales. Sige ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya basit. Hindi ka man? Basit tamanulaang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagkunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko. Ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak ka parking di ta paraangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko dayta. Kagat-gatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat motor lang ti usarak. Isu agim matang ako na iti second hand alugan. Isu asay saya atam ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahi ta nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga ruta maipromoten ni Mario nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente ngem dakkel ti sales na. Idinto ta dagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo, no istorya at nga danugan ni Mario. Wan ananang, istoryaan yun to ni tatang. Adamanan na sales mo. Linawas kan samot kan nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, Matt? Ngem dandanin nagbalin na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Second hand lang dayjay. Ngem dumtang to ti panawen, a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang nga na points. Ma-promote akon. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Imbaga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan wala anak a sekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-aginhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatangkon. Naragsak ka mat siguron. Ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko iti Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijan. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan a masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Almira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di day ti lechon asidaan tayo? Marurudak iti dayto at tao asing singrak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gung ungot akasta? Makapawan ganas timangan. Sino aya day na?
Dahito yung arod singsingirak, manon abulan asana nakabaybayad. Kaya't na asyak ti mang supusop. Ni, apay asaan nga agbayad? Nagado ti pambar na. At dalang aroden iti abroad ni lakay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, ah. Saan ako namangan? Nawanan ako ni tiganas. Ni, apay ating magtarkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa talaga pagbayad ko. Luklukwin naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa, ije saan ang nagbayad a klientem? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamot klientek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam ije telepono. Asino ti sana makaungat itikas jeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitat nga ron ti makaturog. Ngam, saan amaikat dito'y panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales. No at damot klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket. Ad-ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang iyo, di mo pa'y mapaunaan. Adomot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang kan ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan nakasta, auntie? Kat apay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit at talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Ne, pare Mario. Agungungot ka bigbigat. Daytoy man singsingirak a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Ne, tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Hangam, asino nga min ayaday ta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasaritak. Kanayon laan na pudot ti ulom. Saan mo pa yan ang maimas ti mangan? Apektado ak talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan ang maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka iji simbaan, auntie. Nakimisa ka mat. Wen, nga dinak nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagadong ngamin dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panagkonak at ilamlam mga ti utang mo kanyak, gaputa din pinansinitay. Apay ko mga aramidok dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo, no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan.
Kabayatan nga awan pa'y maipawit nila kay ko. Ay, unay mo't arigat tibiyag mon. Makalungaw kamin tumot laang, anti. Sa anak ama pukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, anti Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay, anak ka parking matlaangan day talugan nyo, di ta arubayan yaw. Ay na, naperdi nanang. Awan mo tipang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na? Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta ah? Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak ag singir, tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si ak, apasensyaan dak pa'y laeng. Agbayad ak to, into na dakwartak. Luamok la kumaanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro. Pasensyakan at talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Nanang, na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasamak. Unay mo tan anak ko. Naawa na ni Tipreno Jilugan na. Kat, kumustan? At dapat lang ijay siyo, nanang. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasano no adadakas ang mapasamak kan ko, ana. Nanang. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti day ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabit lang! Asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayak ti balayo, auntie. Una, tamok nga damanen ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sana nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. Ato ti bayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape? Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Ang papaimbag pa ilaang nila kay kung asino kayo kadi. Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Uwan. Malagip ko. Adadakdak kamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayonak matan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak lang makalwa iti dayta nga imbaga, ma'am. Nagsayaan kan. Agyaman ako na. Agpaimbag ka lang ay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kung trabaho kas ahente. Asino day nga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya, Naganos da di aklintem lakay. iso day taji ibagbagak anarigat asingiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan ko ana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay. Ituloy mo ka di pa dito at trabaho.
Uwan na. At dagayam dagiti naanos at tao. Akas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Nasken laeng ti panagkikinaawatan ken panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 20, versikulo 4. Awan to ti apitan ti mannalon anasadot a mga rado iti talon na, nudumtang ti tumutop a tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Bayaw. Apay ngay. Sabali mo tan tinakitak nga agmulmula ije bangkagyo. Inla ko kung tibang kagmi, bayaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Hindi pa'y lang napalabas abulan ngayon lakok. Diyak lang nadamdamag day taa. Apay ngay ngayon lako. Kanayo nakmet ngamin amalugi. Imadupay kit din ti utang ko. Isong inlako ko na. Tabi na yadak dagiti daddo mga utang ko. Kastaya. Ay kasano nga itan? Pangalaam nga iti pagbiagyo. Agkonstruksyon na klangan. Wano saan? Karpintero. Ado mo ti pagtrabahuan di taili. Uy, ilako mo't nan di taltalo na madaga. Pangilakwak ngay. Ado ti gumatang di ta. Takaya dapat akdaran iti negosyo. Panunutag pa'y bayaw. Napatagkanyak jay taltalo na kadaga. Tatinawid ko kadagi tinaganak ko. Oh, mangan kan. Apay asyak lang timangan ngay. Kat ko namgaya mamabising ka. Da kayo ngay kadagi ti ubing. Nagmerinda kami itay. So saan kami pa'y ang mabising? Ken maysa, saan akayat dagiti ubing timangan tanateng laeng kano dayta sidaen? Ibagam ngamin kadakwada, ana sustansya tinateng. Nang runa, tamulak mo't dagita. Saan ana isprayan? Nauma damutten ah. Siyak tupay. Nauma akon nga agsidsida iti nateng iti inaldaw. Ay, awan lang amin mo't progreso ti panagbiag mo't. Agrigrigat latta da tao aginggat ingana. Agreklamo ka man ako nakon. Pudnumat! Ay, lakay. Ilakom laangan di taltalunam. Apay ngay nga ilakok. Awan ti maganab mo iti panagmulam-mulam dita. Ken nagbasit matlaang ti maganganan siyam. Kanayon pa'y ngagbagyo. Ay, nagdakkel ti utang ta. Tuladom ngamin ni manong mo ah. Inlako nanjibangkag na. Ayan na nga ta dito tinakapila at chip ang mapad ijibaryo. Tina, umay ka dito ay. Oh, si kamat gaya manang. Umay ka, taguray ta iti jeep dito ay. Kargam amin dagita. Wan, imayak gimatang iti baro a paglutuan mi. Electric fan kan washing machine. Ay, imbag kayo man taaddan baro agamit yo. Ay, kurang pa'y dagita ah. Umay kaming tupay aggatang kanimano mo iti TV kan motor na. Mano aya tinaglakwan nyo iti bangkag yo. Ay, nasurok 3 milyon. Saanen at tinawaran pa'y jagim matang. Napintas ka nung amin dayjay a lugar para itinegosyo. Ay, iso nga ron nga ibagbagak kanila kay ko nga ilako namutan di taltalungan na. Katuan! Ado ti agilaklako iti dagana itan.
Tasaan kan nga agbyag no agmulmula ka laeng. Ne, anda ka matgaya man bakit? Kunak amapan kasabatan di ta paradaan. Apay nga umay naksabten ngay, kat basit lang mat daytoy pinalingkik. 2 kilo abagas, kan kagud 2 kilo a karnilaeng mo. Inanay mo kuman 5 kilo day tabagas Awan nga rod kwarta. Kung naktumot nga minkan ka nga ilako mo di taltalunam. Kita ang man ni Manang Wilma, nakagatang dan iti gamit da. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal. Hay, kastoy latan ti biyag tayo. Sang kabirukan, sang kaapuyan. Adang agpay sudagam, ngam agrigrigat kamot lata. Nay, pesmet dagito'y pagay mo, tunyeng. Huwag nga rod, angkal. Logi ak manan. Ay, sapay nagado tinagastos ko iti dayto a panagtalon ko. Nagsasarunupay dagiti bagyo. Ay, lugi talaga. Saan ka kadilata mapukawan itinamnama? Basta nagaget ka nga agmula, saan ka maibusan? Ay, pampanunutok nga rod. Ilakok sa langan daytoy atalon ko. Kas kinibayaw mau. Unang kal. Nailako nan jay bangkag na. Nasurok ka no at 3 milyon. Daytoy tilaglagi pa ma. Ti kwarta, nalaka a maibaws. Ang ti daga, at dalat na dita. Mula amlatan no kayat mau. Mayat pay laeng tibiyag da bayaw mau, gaputado pay laeng ti kwartada. Angam kasanaw ninton na ibaws, iso nga ano samkit di ti agtalon tunyeng. At da dito'y daga tinamnama. Lakay, saan mo't nga umanay dito'y salas daytoy ginatang ta at TV? Wen nga rod, bakit? Ken kasanon no sumangpet ti inorder ta asalaset. Iso nga rod nga ibagbagakken ka nga iparenovate ta daytoy balay. Padakkelen ta daytoy salas ken jay kusina. Angam da kala kwarta ti kasapulan. An-anwam nga jay nasurok 3 milyon ang naglakwam iti daga no di mo mat gastusan. Nagsaritaan ta daytan. Pangrugyan ta iti negosyo. Ay, aduunay jay 3 milyon. Mangayab kakit di iti kaduam ang mangtarimaan diti balay. Tarugyandan inton bigat. Wow! Nagmayaten da ito'y balayo, mana. Ay talaga aginastusan mi. Iso akas makita mo. Saan basta-basta? Sarming tay dagita tawa yo. Ay saan pa'y analpas dayta? Plano pa'y nga agpaarami iti dakkel a cabinet. Ay, mala ko mi kumamo di taltalunan mi. Saan samot akayat nito niya nga ilako? Saan na nga rod akayat? Diyak man amo kun kwa na. Ay kat bayam taagapit samot tan. Anya kumangay ti maapit na kat nabagyo di mula na. Dayta nga rod ti rason no apay nga inlako min di bangkag me. Ay, kanayo na malugi. Maipatarimaan mi kumamot tan di balay mi. Pilitem nga minan nilakay mo. Ay, kakaasila ang nga agmulmula. Ngam awan mutlat magangganab na. Oh, kita bakit? Uray kaskasano, at damot na apit iti talon, uray na bagyo ako nam. Manulaang mat ngay akaban? Uray taaddan kanan tayo iti manuabulan. Ilakom nga minan di talon. Saan ko nga ilako? Nagtangkan laki din ti ulom aya. Di mo kaya't adenggan dagiti ibagbagaken ka. Ala, makamu ka Nagngina ti bagas ita no gumatang ka. Imbag taadda jay talon. Uray kaskasano, addalat ta maapit a pangalaan iti kanan tayo. Agtad-tad di bubong. Di mo pa'y mapatarimaan. Di ka madanagan. Tainton sumaruno a panagapit. Sigurado amayaton. Kat ado ti paglakwan ta. Awan latamukon. May salaang ti maibagak tonyeng. Na umakon nga grigrigat. Ne, bayaw. Nagsapa ka na rimwar di tabalayhaw. Wan bayaw, mapanak man di tataltalon. Agbambanog ka lang. Ilakom nga minan ti talon mo.
Adam amok ngagbirbirok itigatangan na adaga. No kayat mo, ayabak, takitain ng titalon mo. Saan, bayaw? Diyak kayat nga ila ko. Mas kayat mo akanayon kalatan na malugi. Ay na, bayaw. At dalat ta sa pol iti panagmula-mula. Saan ka amalugi? Oh, kita man deta. Nagsapa ka amapan ititalon mo. Agmalmalam kan tumanin ni Jay. Angam no ilako mohon, saan na masapol nga agriing ka iti masapa. Kas kanyak, kita mo, agtugtugawak langan. Nateng manen ti si daunan. Makaoman. Inaldaw latan anateng. Agong unget ka manen bakat. Dengdenggen dagiti anak mo ti panagsasaom. Isu asaan da kayat nga agsida iti nateng. Pudno mat ngamin ti bagbagak. Mulak anateng dagita. Agreklamo kakit din. Ay mo gayam. Aday bagakan ka. Anya manen dayta. Malagip mo, jay bangkag ijay asidag ti taltalon. Apay aya. Ilakla ko jay akin ko ka. Ket kunak, asya akong timanggatang. Anya? Gumatang ka manen iti daga? Imbis ko mang agilako ka? Mayat day jay amulaan iti nateng, kandad dumapay a prutas. Saan mo agatangon? Bakit? Ay, makamo ka no ipilit mo ti kayat mo. Diyak kaya ti makibiyang iti desisyon mo. Nasaya at day ta desisyon mo, Tonyeng. Aginatang mo, day tabangkag dito'y abay ti talon mo. Unangkel, ginatang kun uray no agkadkad ni bakat ko. Nay, apay ngay? Di na kaya taman na yun ang tidagayaw. Kayat na ngamin nga ila ko ti taltalunak. Pilpilitin na nga ron amang ila ko. Ay, saan ka nga umanugot, Tonyeng? Maamiris nantaw, anasaya at ti addadagana, ngam ti kwarta. Unangkel, Mulam kit di da iti bangkag aginatang mau. Mulam iti kay kayaw. Di agbunga iti prutas. Tapno addan to apitam. Agtur kayo nga agpapamilya di Singapore? Wan, ay na. Makapasyar kami matlangan ijay. Ay, imbag man. Idi pa lang amin nga arapaap ko ti makapasyar ijay Singapore. Ado pa'y ngamin ti kwartayo. Ay, wan. Into nagsubli kami. Rugyan min, jay plano mi a negosyo ka ni manong mo. Anya ang negosyo day tangay? Restaurant ka no ti kayat na. Ore alaon daktulaangan aparain now? Saan kami pa nang rugrugi? Agap apply kan? Wen ama nang. Kaiso pa'y apagbirukak mo. Nadamag mi kan ni manong mo, nga adda ginatang nilakay mo adaga. Ay na, dayta ti kanayon mi apagapapaan. Dandani di na lang arod masangon ti agtalon, gimatang pailaang iti bangkag. Ay, katambay ama. Ay, jakman amo ka nilakay ko. Noan niya ti simrak iti panunot na. Kakaiso na kwartami, inggatang na iti bangkag. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mayat. Diretso mayat lata dagiti mulam anateng Tonyeng. Natsamba aklaeng, angkel. Ken agbungbungan dagiti prutas nga inmulam. Isupay nga ila ko ni bakat ko. Kay mama talaga ti agmula-mula kaanakan. Un nga rod, angkel. Namiris ko matdayta. Imala ka iti day ditatang mau. Un sa, angkel. Ta di pa'y ubing kami. Ti panagmulmula na, tinagbibiyagan mi. Imbag, tasan mo nga inlako da ito'y taltalunem. Dandani ide, angkel. Kita man? Nagpipintas dagiti mula mapagay. Un nga rod, angkel. Mayat ngamin ti chimpo. Kanawan unay layos itaatawan. Awin gayam, umayak man nagpuros iti bunga ti manggam. Taimbag lang nga da ipaluom ka. Ay, kakuna, angkel. Ado ti bunga na. Agu makangagala. Mayat dagito'y nga ilako yaw. Umay to intun sumaruno alawas di aggatang, angkel.
Isuda ka nun ti makamong agburas. Ay, nangina ati paggatang da. Taman man o tila ko amangga itaabulan. Lakay, umay ka no agburas itinatang di ka aruba tayo nga awan trabaho na. Ay kat umaylata Kasi mo't, nabayag gaya mo't nga awan trabaho na. Wen, umaylaeng. Taado a kalugaran tayo, titangdanak nga agmula, ken agburas itinatang. Ay, siya kung ti mapalmang ilukat. Ang mga no di ka aruba tayo daytan. Ne, si kamot gaya manang Wilma. Adda ka din ni Tonying? Adda, umunag ka manang. Kasariitak man. Sige, humay ka. Agtugaw ka. Taayabak ni Tonyeng. Ay, unay ngeten manang Wilma. Nakakutkutong ka ngeten. Anya ti mapaspasamak ka? Nagrigat ti biyag mi ita. Ading ko. Anya? Mas dawak man. Apay nga agrigrigat ti biyag yu ita. Idinto ta nagdakkel diyan naglakwan yu iti daga. May sa abidot ti panangilako mi iti dagami. Nagbiit ana ibos di kwarta asaan mi nga amo. No nangigasgastusan mi. Pudno diyan na sa okanyak ni Uncle. Aging gaan amuan mi. Nga awan gaya man nabati a kwarta mi iti bangko. Kat saan kami na nakapangrugi iti negosyo? Kunang amin ni Bayaw, nga agnegosyo kayo kano. Day tamot ti plano mi. Naging enjoy kami ang nagpaspasyar. Gatang ditoy, gatang ijay ti inararamid mi. Ita, agila ko kami kadagiti appliances mi. Anyang iti maitulong ko, manang. Ading ko. Nadamag ko ngamin amang tangtangdan ka kano iti agmula. Kan agburas iti bangkag mo. Uun, manang. Nalawang amin di bangkag aminulaak itinateng. Isu ka sa pulak mo ti adung agtrabaho. Alaan na kami ka din kanimanong mo nga agtrabaho. Da kayo titangdanak? Katwan Ay, kasyan na kami kumaading ko. Tane, awan pa yun maigatang mi iti kanon mi. Ay katuan manang. Agyamanak, umay kami tuintun bigat kanimanong mo. Oh, nakasaritam ni Bayaw Tonying? Wan, nagsarita kami. Si kamot ngamin. Day talabain mo mat ti pampanunutan. Mabainak nga rod ni Bayaw Tonying. Katawak iti. Nakakaasi ang nagsapa mapan iti bangkag na. Hanggang kita amita tibiyag da. Na progresyon. Sayang at talaga jay daga nga inlako ta idi, lakay. Talaga sayang. Saan tayo kumang agbisin ita? Si Mardeng paikit din dagiti anak ta nga agiskwela. Ituloy dan tulat ta, inton adang kwartata. Agtrabaho ta, lakay. Barang makaurnong ta kat adan tumaigatang iti daga apang rugyam. Day tamat nga ron ti plan-planwag. Nangi na ti balur ti daga. Ay, jak amo no kabailan tanto agumatang. Puno day ta. Ngumingi na ti balor ti daga. Wen nga rod. Tuladem ni bayaw mo aton yeng, lakay. Naanos nga agmula-mula. Agyamanak Bayaw tapi nagtrabaho na kami dito bangkag mo. Si kakit di mo't Bayaw. Nasken ti panagtitinulong ita apanawan. Jak amo. No kasano kami ang makaurnong kinimanang mo iti igatang minto iti daga abangkagan mi. Agbangkag kayo manan? Kuma? Ay, basol ko Bayaw. Wapay ngamin nga inlakok iti bangkag mi. Dakkel ti babawik ita. Ang mawanan ti maramidak. Ti daga atawid mo, di mo ilako no saan nga importante ti pangaramatam. Mula amkit di tapno adda pagbiagam. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.